dia ngambiang. Nanti terkenal rakyat dia. Ni kita arsap dia ang kabos jungi kyo. Halo perlok bro, kasih kabah kemen ya pi baro ublay kerku ya pi badangar kumju te kasun beneng kadum mentah mene te kahap slap te mentah ngarang don sakawai bad pan kenmau ya pi kawidia kaba barabor hi ubadeng ukurannya kajing sya halor kajing lek bomdei jongki bor sensar kajing lek don bor jongki bad kajing penbij bat kinang kipaj ba kinang beach ya ka jingle jong kine kinang sencar te kane ke video bangan sapen i happy menta te toh se komen himapi pada episode ne episode Kingat singi kingat ni kingat si kingat akan ni di sapon begini ki production arsap. Kini ngebut begini production hantar mulik sokaran dia. Masal kisah kabut politik sedengki pengmahal dia merugurui sama ki barang samut bah. Ya kenika jingle di kam juki geng. Setiap meskipun mi iki kali jerngam mo kali stem jerngam ki ongnya ke bos jungi. Ni kita arsap dia ang ke bos jungi kyo. Ke bos jungi kamut ba ki ongi pa ba kamde ke bos jungi pa ba kadi ke bos joki ke. Ke bos jong ke sarkar MD. So ni pa ba pedeng di masuk hukum ni. Kamde ni pa ba mo. Kamde ke bos jungi pa ba. Tidak masuk ontar. Nama rada pi bisong hakitu kikali batok ka bos jungi pitharai pinbudor mapi ki pasenjar trai ya kitugi handyman lani tugi banyak itu kali kamu utu handyman lani utu manager jok to bos ulah budor ang kabari pi dada pi perkhat di ka bos jungi kadei ka bos jungi ki pasenjar tekemut ngilak akrai banra itu ke bos saya. Nak terkenal dengan ubi kabut mo. Sakawai ru kabaki pajak jung jela jungi. Kim sauto du mentah. Balai baki penonton ye kaktian jungi hakanu kanu kaliang makin yok matoy. Handre ban itu iktian jungi hakan tis cagri dia kim tre. Haki office paper kamut nei. Kinto beda ketien pareng. Henry haka business ban pendi ikipada jumpa jelah ni kinto ketien kasih. Haka Bible bayalap da kinong yalam balang Kristen kinto da kasih. Kislah pada ni coba ide high school lani high college pihak pendap form da ketien pareng. Hang ni kan bangang soong bitba. Pidom ya kebangang keren tangbakan ni kejadian juki kedang teli. Ni sudah bitang ni susah penbit. But kai kebaka government ke ong mentah kabos jungi. Kabos jungi. Baru kau kitam tingkap syorlo. Ifai bak mupli te kemut. Ani balaong ke bos jungi ten. Ni semua bang has cong ke bos jungi. Semua kad. Tiga mut long. Tiap ni bang di sini. Henry kajing sat junga kalau ni ke. Haban yok nong. Kamut. Di pendon kam tak ketian jungi kumno ban kering but. Kumno ban penbit baik. Kumno ban tan spa. Kumno bakin yok ban pendon kam maklai kibriu. Na kabenta kabor ke ikhtiar joki lani na kabenta ke jungi nong joki ki pendon kam na ketian jungi. So Henry hadu mentai ketian jungi am semla itu hakari kisin cari dari India. Dia balik dia ke sarkar kanun pendon kam pada ketian jungi ya hak tu ke bos bagi ong ke bos jungi kato kam dere tangban penbi ipada
Lada sorkar kan pendam dia katu bathok ka bos jongi hakawi ka singin sa reset tu kali. Bat nganom ai dari reset kali. Sto ka bos jongi te. Ka bos jongi kamut bai kali ru lada ngasong tu kalian ngan ai kat pakamon. Kade ni am ka bos jongi. Lada kamde ka bos jongi bangi ngila budor himangi ki pesenja ya katu kali te kamut kumno pin ong ka bos jongi. Te ka bos jongi te ka tau bitang tang jong kitu sorkar jong kitu badan hakani sorkar MBA kan. Kamde pi ngi jong pa kamde jongi pa ni dia soto ong ta. Balik ki ong ka bos jongi kamu kade ka bos jong sorkar MBA. Pi namar kila am kunon kam ka bos jongi. Henry kamde pat ka bos jongi pa kade ka bos jong sorkar MBA. Pi ka bos jong ka sorkar MDA. Kamde ka bos jongi pa lada kade ka bos jongi pa pi try ki ga yusyong ti kadi try pin ai bai kali kamu pi budor ma pi ne ha budor kitu gi bapeniat kitu kali ne kini mus kontrol kontak kan nah kan ni kan kata yang tu ha pilih asap ni pin cak terak be tedong namar badan do tedong pilih asap ngaterak tedong sto lada ban itu iktin jongi Kini atre, dia persia. Ban tawa ka ILP dia persia. Andre ban penun kam bakla pada kektian jungi ban penbi ipat ba. Pito war ka bos lu ka bos jungi. Tai kini ke jimut ka bos jungi. Tai kini ke jimut ka bos jungi. Takmut tang man yuk lum spak ma pi ya. Ti itu ki bos private jungi reusimet takmut kin kali den kindu nong kindu kamai ya kan heru kibri impas soto itu kibodon kali lajong ibos lajong kantam ki bakit johor ki siap ia ini kemut kini sandu kamai namar kani ke bos jongi jadi ke bos jong sorkar MDA kena kani kin gadal ngang oiki kipa sngo klau sngo sarong lani oh kemut siang nak latih ke bos jongi tang ba kinang perhat kemut dor yo tre kadi ke bos jongi tang bala kadi ke bos jongi ngin budor bai kali himangi ngin riset ngin rak ngila ban rak siying la jong ru benar kama kadi benar kama kani so la terkenal ngasang king te